from INPPO. Idol Dennis, come in. Baki pagladingit, tinitigam kami ti PNP di Ilocos Norte. Iti napasamak kini Colonel Porgentino Malabed, manipod iti New York City. Ni Malabed di masyari di nakalungan ti aeroplano nga nakikinong party Black Hawk ijay Washington DC. Naman, nga ni Malabed kaya naka-official trip, contingent iti PNP nga iso na kita na pan iti lugar para palang iti may isang trabaho. Ni Malabed kita tubo iti barangay Balileng Bantay Ilocosur nga ti pamilya na kit silang patin iti New York itang tangal daw para palang iti panakaiyawit iti bangkay na. Second, kredium kami iti PNP ni Malabed kita nagraduar iti PNPA Academy nga basa na dating provincial director Judith Del Prado iti Ilocosur kang Samiten kabarangayan pay ni Chief of Police Colonel Andorabang iti Bantay Ilocosur. Maladingilan daga po talaga ket handel namnama nga iti baet maagdak siya sa iti gobyerno kaya iti mission na iti Amerika isumeten tining risko iti abiyat na gapupalang iti pala ginungpar iti aeroplano ken ti Black Hawk iti Washington DC. Idol Dennis, agore ka! Deto'y nakamat nga pulis, nakabagyan nat Batak or taga Ilocosur, deto'y nga Malabed? Taga Ilocosur no ko Idol Bernard, taga Okay. Ilocosur para Bantay Ilocosur. Bantay. Yung lumalapit ko na, lumalapit from Ilocosur pa, di ko dito malapit iti Patang Ilocosur. Oh, so kabagyan da, so saludsudek no kabagyan da digito'y Malabed of Batak. Kakapagyan dapat ko Idol Bernard, may sa nga pamilya dito, siya daga po na nga maladingitan dito PNP official, Ilocos Norte, sa pinapasamak king kuana, nga aksidente nga para ginong party aeroplano kaya iti may sa nga Black Hawk charter Idol Bernard. Okay, so from IFM also, rest in peace. Tama, pala manipod mismo iti PNP, Idol Madalis Idol Dennis. Katak, aramen. Magmamadali ka Idol Dennis, hindi pa ako tapos. Well anyway, rest in peace kini Colonel Pergentino Malabed. Nagmamadali si Idol Dennis. Bakit ka nagmamadali Idol Dennis? Anyway, condolence once again sa pamilya Malabed. Lalong-lalo na kay Colonel Pergentino Malabed. Ayan. Taps, Colonel, maraming salamat sa serbisyo mo sa ating bayan. Of course, hindi natin matutularan ang iyong mga achievements. And of course, lahat ng mga ganitong mga pangyayari, hindi natin control. It's beyond our control, mga idol, no? Disgrasya. Hindi natin alam saan tayo patungo. So we should always pray and na maprotektahan tayo from our everyday na ginagawa, mga idol.